Otpuštanja će biti, u toku je socijalna karta svih zaposlenih da popune svi i imamo proces koji se zove način otpuštanja radnika. Tako je Slavko Vučurević kao novoizabrani gradonačelnik Trebinja prije nekoliko mjeseci najavljivao da će riješiti problem viška radnika u gradskoj administraciji. Pominjala se brojka od 100 ljudi, jer Trebinje je u Srpskoj bilo među prvih nekoliko opština po broju administrativnih radnika u odnosu na broj stanovnika. Danas je umjesto smanjenja taj broj još veći, priznaje i sam gradonačelnik. Nije smanjen broj. Zadržali sve pripravnike i nadam se da ćemo implementirati taj projekat do kraja. Uz nove načelnike odeljenja, jedan broj sasvim malih stručnih radnika koji su meni i administraciji potrebni. Možda 20 ljudi, ne više. Upravo je prekobrojna administracija bila jedna od glavnih zamjerki koje je Vučurević iznosio na račun svog prethodnika. U svakom slučaju Vučurević je ostao potpuno nedosledan onom što je govorio, ne da nije nikog otpustio iz administracije, sem dvojicu radnika iz parking servisa, vjerovatno nisu bili politički podobni, a sada radi u odnosu na vrijeme kad sam ja otišao iz gradske uprave više od 30 radnika u administraciji nego tada. Ćuk negira i stalne optužbe od strane Vučurevića da je gradski budžet opterećen naslijeđenim deficitom jer se spornih 1.400.000 maraka jednostavno može nadoknaditi davno planiranom prodajom zgrade đačkog doma. Nepunih godinu dana od kada je funkciju predao nasljedniku, političkoj i ekonomskoj situaciji u gradu Ćuk daje negativnu ocjenu. Mislim da je u ovom trenutku Trebinje jedan urušen grad, zapušten, zavađen i izolovan, rekao bih. Višak ljudi u kancelarijama očigledno nije jedini problem. Pokazalo se opet da političari uz ostalo pate od viška obećanja. Svaki manjak rezervisan je isključivo za građane.